Strogo poverljivo, epizoda 124. Dobar dan i dobrodošli u 124. epizodu kriminalističkog podcasta Strogo poverljivo. Moje ime je Mladen i danas za vas imam jednu kratku pričicu, kraću, ali to je zbog toga što moram da radim na sljedećoj epizodi koja će biti, po nekim mojim procenama, skoro sat i po vremena dugačka, ujedno i finale sezone, posle koga će uslediti jedna mala, kratka pauza. Dakle, danas vam donosim priču o proganjanju i zlostavljanju porodice Backhouse. Neki ovaj slučaj nazivaju slučajem koji ima zaplet iz romana Agathe Christie, a ova priča počinje u Engleskoj, u selu Horton 1984. godine. Ovaj horor koji se dogodio se porodici koja je do tada živela mirnim, običnim životom, bili su farmeri i njihov svakodnevni život bio je poprilično onako staložen, sve dok ne počnu se događaju zastrašujuće i misteriozne stvari koji će mu krenuti život naopačke. Glavni lik ove priče je Graham Backhouse, 43-godišnji farmer koji je jednog jutra, 30. marta 1984. godine, polako šetao ili zapravo hodao preko svog imanja, krenuo je da nahrani krave, nosio je kantu sa hranom. Iako je bilo jutro, on je već bio iscrpljen od svakodnevnih poslova jer ta farma je bila dosta ogromna, velika i prosto je zahtevala svakodnevni i neprekidni rad. On je tu farmu nasledio od oca koji je preminuo 5 godina ranije i njegov otac je bio izuzetno sposoban farmer, on se savršeno snalazio u tome, voleo je da radi to što je radio i bio je poznat u selu po tome da je on neumorno radio od jutra do mraka i da je održavao imanje u savršenom stanju. Graham, sa druge strane, nije imao ni znanje, a ni želju da radi isto što je njegov otac. I sad kad je njegov otac umro, on je nasledio tu farmu i prosto nekako, kako je rekao, osjećao je kao da mu je ta farma veliki teret. Njegova prava strast bila je pisanje, on je želeo da postane pisac, još kao dete volio je da piše poeziju, vodio je dnevnike, sanjao je da jednog dana postane priznati pisac i da ima neku objavljenu knjigu. I to nasljeđivanje farme, kao što kažemo, on je doživljavao kao obavezu koja ga je sada protiv njegove volje vezala za to imanje, za tu farmu, gde je morao da radi bez ikakve radosti ili bez ikakve konkretne koristi. Tokom 5 posljednjih godina, od kako mu je otac umro, Graham je tu farmu praktično doveo do propasti. On je radio svakodnevne poslove, ali nije znao prosto kako se vodi proizvodnja, kako se trguje proizvodima koje je i uspevao da proizvede, tako da su prihodi stalno opadali. I uz sve to on je imao ogroman osjećaj krivice i sramote na neki način, jer kao osjećao je na neki način da je izdao svog oca, da nije toliko sposoban kao njegov otac koji je bio bukvalno mag u ovom poslu. Njihova farma je bila jedna od najproduktivnijih i najbogatijih u tom delu zemlje. Uz sve to on je počeo još i da se sukobljava sa komšijama i to na najbalkanski mogući način, počeli su da se svađaju oko međe i Graham je u neku ruku bio okružen problemima prosto sa svih strana. I tog jutra dok je hodao preko svog imanja i razmišljao o obavezama koje ga čekaju dalje u toku dana, on je primetio nešto neobično na stubu ograde. Čuo je glasno zujanje muva, a kada je prišao bliže, ugledao je odsečenu jagnjeću glavu nabijenu na stub. Prizor sam je bio jeziv i potpuno šokantan, a pored te glave bio je također zalepljen papir sa porukom koja je bila ispisana velikim slovima, a tekst na toj poruci poručivao mu je "You're next", ti si sljedeći. Postoji fotografija gdje on drži tu poruku u ruci, stavit ću je u video verziju. To je dakle bio očigledan znak pretnje, jer očigledno da je neko želeo da zastraši Grahama. Naravno, prvo ćemo pomisliti da su u pitanju komšije sa kojima se svađao, ali doći ćemo do toga. Iako je scena bila zastrašujuća, Graham nije bio iznenađen. Pre svega jer ovo nije bio prvi put da je on dobio neku sličnu pretnju. Naravno, do sada nije toliko eskalirala da je zatekao odsečenu jagnjeću glavu nabijenu na ogradu, ali imao je prethodnih nedelja posla sa sličnim pismima sa pretnjama, tako da uopšte nije bio iznenađen i ovo mu je samo izgledalo kao nastavak tog zastrašivanja i tog horora. I sad kad je to eskaliralo do te mere da je glava životinje bila ostavljena na njegovoj ogradi, osjećaj da je on postao meta nečija je porastao i
bi bio još jeziviji. I Graham je znao da ovo nije samo slučajnost, da nije neka random pretnja, već da neko stvarno želi da ga povredi. Preteće poruke počele su da stižu krajem prethodnog meseca, prvo su stizale poštom na Grahamovu adresu, direktno su bile njemu upućene, a potom su i on i njegova supruga Margaret dobijali sve više poruka koje su jasno pretile kako će povrediti njega, njegovu ženu i njegovu porodicu. Graham je otišao u policiju, prijavio ove pretnje, oni su ga pitali da li zna da ga neko mrzi, da li bi zna da neko želi da mu naudi, da li ima neke neprijatelje. I on je zaista želeo da kaže da nema, ali nekako znao je da nije baš bio omiljen u tom selu, ali opet sa druge strane nije imao neko konkretno ime u koga bi mogao da uperi prst, bio je uveren da se sa svim uglavnom dobro slaže. Nije sad imao neku otvorenu konfrontaciju sa bilo kim osim sa komšijama, ali to je bilo nešto, mislim, ne bi eskaliralo do toga da neko zakolje jagnje da ti stavi njegovu odsečenu glavu na ogradu. Policija je nakon njegove izjave samo napravila zapisnik, nije sprovela nikakvu ozbiljniju istragu. Graham je posle tog bio frustriran i osjetio se izdano i doživao je to cijelo iskustvo kao jedno veliko razočaranje. I sad kad je naišao još i na odsečenu jagnjeću glavu i poruku "You're next", znao je koliko je cijela situacija eskalirala i samo je skinuo to s ograde i vratio se u kuću da ih ponovo pozove. 10 dana kasnije, 9. aprila 1984. godine, Graham je bio u jednoj od svojih štala, muzao je kravu i dok je radio, slušao je radio, pojačao je bio muziku do kraja. Kako kažu očevici, krave su bile dosta nemirne, što zbog vrućine, što zbog te buke sa radija. To je generalno doprinelo je nekako celokupnoj haotičnoj atmosferi u štali. I zbog te buke on nije ni čuo kada su se vrata štale otvorila, ali je video kad su dvojica njegovih komšija počela da trče ka njemu, mašući rukama i vičući da se nešto strašno dogodilo. Graham je ugasio radio i upitao šta se dešava. Oni su mu rekli da je njegova supruga doživela stravičnu saobraćajnu nesreću i da odmah mora da izađe. Graham je bio šokiran jer je njegova supruga Margaret samo bukvalno što je krenula do grada. Uzela je njegova kola, njena kola su se nešto pokvarila, ona je sela u njegova kola i krenula je do grada da završi neke obaveze. I on je mislio da je ona već otišla. Međutim, kad je izašao iz štale, video je gust dim kako kulja iz njegovog dvorišta. Kad je dotrčao, shvatio je da se taj dim zapravo podiže iz automobila koji je bio parkiran na ulazu, a pored koga je ležala Margaret sva u krvi. Graham je bio toliko šokiran da je na trenutak ostao paralisan, bukvalno nije znao šta da radi, a potom je počeo da viče meštanima da pozovu policiju i otrčao ka Margaret. 20 minuta kasnije Graham je stajao na stepenicama kuće sa policajcem dok su bolničari ubacivali njegovu ženu u ambulantna kola. Srećom, uprkos strašnim povredama, ona je bila živa. Uglavnom imala povrede po nogama, nisam ni rekao šta se desilo, ispostavilo se zapravo da je u automobilu bila postavljena bomba koja se aktivirala kada je ona pokrenula vozilo. Graham nije mogao da je prati u bolnicu zbog toga što je morao da ostane da da izjavu. Ispostavilo se da je ispod sedišta u njegovom Volvu bila postavljena bomba koja se detonirala kada je, kao što kažemo, ona pokrenula kola i gotovo je zamalo ubila. Iako je on bio šokiran i zabrinut za stanje supruge, znao je da je ta bomba zapravo bila namenjena njemu. Policija i tim za eksplozive su pretraživali cijelo imanje da bi se uverili da nema još podmetnutih bombi, a Graham je bio rastrzan između brige za suprugu i između besa prema policiji koju je osjećao, jer je on već nekoliko puta prijavljivao ranije u prošlosti pretnje koje su mu dolazile, pa čak i onu odsečenu glavu, i oni su bili u fazonu samo kao, dobro, zapisat ćemo, napravili smo zapisnik, čuvajte se, ali kao nisu preuzeli ništa. I dok je davao tu izjavu, stigao je poštar koji je doneo nekoliko pisama i predao ih glavnom policajcu, pošto je Graham bio zauzet davanjem izjave, i ovaj glavni policajac je listao ta pisma i video je jedno nepotpisano pismo. Graham je odmah znao da je u pitanju nova pretnja. Rekao je, to je definitivno pismo od ovog lika što mi preti, i policajac mu je tada zabranio da otvori pismo, rekao da će da ga uzme kao dokaz i odneo ga je u policiju. Mislim da dan danas ne znamo šta je zapravo pisalo u tom pismu i da li je to zaista bila nova preteća poruka ili ne, pošto je koverta bila potpuno prazna.
Mislim, nije ništa pisalo na njoj. 15 dana kasnije, 24. aprila 1984. godine, Graham je izašao iz kuće i krenuo niz put, pokušavajući da se smiri na svežem vazduhu. On je sad posljednjih dana, nedelja, živio u nekom onako konstantnom stanju anksioznosti. Mislim, koji ne bi, bukvalno ti stižu konstantno pretnje, odsečena jagnjeća glava i onda ti neko postavi bombu u tvoja kola, tvoja žena greškom nastrada, samo zato što njena kola nisu radila, kako i da se ne osjećaš kao da želiš da iskočiš iz svoje kože, bukvalno. Da pobegneš negde i da se više nikad ne vratiš. Kao što kaže, Margaret je čudom preživala i dalje je bila u bolnici, bila je podvrgnuta brojnim operacijama zbog mnogobrojnih šarpnela u nogama i kukovima, imala je, kako su rekli, skoro kilogram metala svuda po svom telu, najviše u nogama. Njihova deca nisu bila direktno povređena, srećom nisu krenuli sa majkom tog dana do grada, iako su često išli zajedno sa njom u kupovinu i da završe te poslove. Mislim da su imali 2 dece, nisam to ni zapisao ovde, 2 dece koje su već bila negde u teenage periodu. Dok je njihova majka bila u bolnici, Graham ih je poslao kod njegove majke da žive tamo i da budu prosto na sigurnom i daleko od cijele ove situacije dok se ovo razreši, dok se ne vidi šta se dešava. On je ostao sam na farmi, živo je na mestu, je sad živo na mestu koje je oduvek mrzeo, nije voleo da živi tu, nije voleo da vodi te poslove, je sad postao bukvalno epicentar pretnji i nasilja. Njegova supruga je bila na ivici smrti, deca su bila uplašena i daleko od njega, a njemu je na čelu bila nacrtana meta. Nakon nekoliko dana bez novih incidenata, policija je povukla stalnu fizičku zaštitu jer nije, postojalo više razloga da policajci stalno dežuraju pored njegove kuće. Ali umjesto toga dali su mu jedno takozvano panic button, jedno malo dugme koje bi kad bi pritisnuo u policiji bi zazvonio alarm. I sad kako je stalno živio u tom strahu i imao dosta vremena za razmišljanje, žena mu nije bila tu, deca mu nisu bila tu, on je živio u strahu, on je počeo polako da razmišlja ko bi mogao da stoji iza svega ovoga, ko bi zaista onako možda želeo da ga povredi. I prvo na pamet šta mu je palo jeste da bi to mogao da bude njegov komšija, što smo pominjali od početka. U pitanju je bio njegov komšija po imenu Colin. Njihovi sukobi nikada nisu postali nasilni, nisu čak doživjeli taj neki, kako da kažem, nisu bili sukobi u pravom smislu te reči, nisu se pobili, nisu se svađali, nisu povišavali tone na sebe, to jest jedan na drugog, ali su nekako osjećala se ta neka pasivna agresija i delovalo mu je sad u ovoj situaciji da bi Colin možda bio prava osoba koja bi željela da mu naudi. Ili možda čak i da ga zastraši da se on odseli sa te farme. Graham je odlučio da ode do Colinove kuće, da razgovara sa njim i plan mu je bio da se on samo pojavi tamo, da započne neki neobavezan razgovor. Nije želeo da pominje ni Margaret, ni eksploziju, ni ništa, ni te pretnje, već samo da vidi kako će on da reaguje na njega, kako će, da li će da deluje sumnjivo ili će biti malo nervozan. Kada je stigao do njegove farme, Colin je bio ispred svoje kuće, nije mu prišao, nije ga pozdravio, samo ga je gledao onako kako prilazi njegovoj farmi. Graham je prišao i započeo razgovor. Kao što je i planirao, razgovor je bio dosta kratak, kako kaže, bio je neprijatan i dosta površan. Nije imao nekakve konkretne teme, kao lepo vreme je danas, padaju bombe s neba. Da, baš je prijatna temperatura. Nisu spomenuli ni bombe, ni povrede, ni Margaret, ništa. Graham se posle tog razgovora vratio kući još više uveren da je Colin upravo osoba koja stoji iza ovih napada. Jer kako je rekao, on mu nije postavio ni jedno pitanje o tome zašto je došao, niti ga je pitao bilo šta o nesreći za koje je celo selo zna da mu je postavljena bomba u autu i da je njegova žena povređena, niti ga je pitao kako mu je žena, niti apsolutno nije uopšte se dotakao te teme. I ta neka neutralnost i hladnoća jednostavno su mu delovali kao da Colin nešto krije. Nekoliko dana kasnije, 30. aprila, Graham je sedeo u svojoj kancelariji u kući, gledao u prazan blok papira i pokušavao da piše. Jer to pisanje mu je nekako pomagalo mu je da se smiri i da skreni misli i prosto da izbaci sad taj stres iz sebe.
međutim nije mogao da se fokusira. Njegova žena i dalje je bila u bolnici, deca su bila kod majke, on se osjećao kao meta, policija nije davala nikakve rezultate, nije prstom mrdala što se tiče tih pretnji i prosto nekako sve mu se skupilo. Policija u međuvremenu ispitala i Colina, međutim ništa nisu našli. Graham je bio sve očajniji, osjećao je kao da ne zna šta se dešava i da niko ne želi da mu pomogne. Uz to su svi problemi drugi i dalje tu i prosto pakao. Ali ono što Graham nije znao jeste da će te večeri po prvi i posljednji put upotrebiti svoje dugme za paniku. Dok je sedeo u tišini i gušio se u svom tom stresu, on je iznenada začuo snažno kucanje, zapravo lupanje na ulaznim vratima. Odmah je skočio jer nije očekivao nikoga, posebno tako kasno uveče, a na sve to je i retko imao neke posetioce, pomisle možda je policija, a možda je i njegov napadač. S obzirom na šta se sve dešavalo i na činjenicu da niko nije uhapšen, vrlo je lako bilo moguće da je na vratima baš njegov napadač i Graham je bio prestravljen i paranoičan, bio je potpuno svestan također da je sam u kući. Vrata su se ponovo zatresla snažno od udaranja i Graham je oprezno otišao do vrata i otvorio ih, a prizor koji je zatekao ga je prestravio. Pred vratima je stajao Colin sa nožem u ruci. Nekoliko minuta kasnije detektiv Tom Evans sa timom policajaca stigao je na imanje jer je panic button bio aktiviran. Kada su ušli u kuću, oni su zatekli telo muškarca u hodniku, ležao je na podu i bio je pogođen metkom u grudi. U pitanju je bio Colin, komšija. U ruci je i dalje držao stegnut nož. Iz kuhinje pored su se čuli jeceji. Policajci su ušli oprezno unutra i zatekli krvavu scenu. Prve svega bili su stolovi, stolice su bili prevrnuti, krv je bila isprskana svuda, na podu je ležao Graham, zagrlio je bukvalno onu sačmaricu, imao je teške povrede lica, imao je razrezotinu. Posekotinu od uveta skroz do vilice. Stoji također jedna slika gdje je on slikan kasnije u policiji ili gdje već na suđenju gdje je, vidimo se taj ožiljak gdje je ušiven. Imao je također dosta uboda i po grudima i po stomaku. Evans ga je pitao šta se pobogu dogodilo. Graham je rekao da je Colin došao, da je počeo da mu lupa na vrata, da je on otvorio i da ga je on odmah napao. Posvađali su se i Colin mu je u svoj toj gunguli priznao da je on bio iza svih ovih napada i da je on postavio bombu i da je slao pretnje svih ovih meseci. Potom je izvadio nož i krenuo na njega. Graham je uspeo da dohvati sačmaricu i u samo odbrani pucao u njega, a zatim pritisnuo panic button. Hitna pomoć je stigla i potvrdila da su Grahamove povrede zaista bile dosta ozbiljne, ali da će on preživjeti, dok je Colin bio definitivno mrtav. On je odmah prebačen u bolnicu, a policija je ponovo ogradila farmu i počela da obrađuje sada već mesto zločina, da fotografiše i da prikuplja potencijalne dokaze. Nakon toga policija je otišla i do Colinovog imanja koje su također ogradili i pretražili i tamo su ispod lišća, zapravo u njegovom dvorištu, uspjeli da pronađu komad cevi koji je bio identičan onome koji je korišćen u bombi koja je gotovo ubila Margaret. Dakle, definitivno je Colin zaista stajao iza svega ovoga, kao što smo od početka pretpostavljali da je komšija želeo njemu da naudi, da ga uplaši i da ga otera sa imanja. Ali, da li je zaista Colin stajao iza svega ovoga? Narednih dana, dok su Evans i njegov tim analizirali sve forenzičke dokaze i sve fotografije s mesta zločina, primijetili su nešto čudno. Pre svega, pronašli su jedan novi dokaz, jedan naizgled običan predmet koji je zapravo pokazao da je ovaj slučaj bio daleko zamršeniji od onoga što se njima na prvu činilo. A taj predmet je pokazao da su oni potpuno pogrešno shvatili ceo slučaj, jer ono što se zaista zapravo dešavalo iza kulisa bilo je nešto što, kako je detektiv Evans rekao, nije doživio tokom svoje gotovo 30-godišnje karijere. Sve ovo je ličilo, kao što drugi izvori kažu, na zaplet iz romana Agathe Christie. Vidite sad, Graham Backhouse je oduvek voleo da piše i to je voleo da piše kriminalističke romane, detektivske priče. Tokom proteklih nedelja on je, koristeći svoj spiralni blok,
zapravo osmislio kompletan narativ prepun preokreta, intriga, ubistava. Međutim, ovaj thriller nije bio samo fikcija, već je bio stvarnost. Dobro, zašto sam toliko dramatičan? Dakle, ova preteća pisma, odsečena jagnjeća glava, bomba koja je gotovo ubila njegovu ženu, sve su to bile Grahamove ideje. Zapravo, šta se zaista desilo jeste da je farma njegova sada već bila u dubokim dugovima, tako da je Graham smislio najočigledniji mogući način da dođe do novca, mislim najočigledniji za ubice, a to je da podigne nekoliko polisa životnih osiguranja na njegovu ženu i potom da je ubije. Međutim, kako Margaret nije poginula, potpuno mu je poremetila sve planove i sve je palo u vodu. Pre nego što je postavio bombu ispod njenog automobila, on je poslao sam sebi niz pretećih pisama, postavljao ih po imanju, čak je zaklao nevino jagnje i nabio njegovu glavu na ogradu, pobogu. Sve to je uradio kako bi policija pomislila da postoji manijak koji ga progoni, a da je on samo žrtva u svemu ovome. Međutim, kao što kažem sad, Margaret nije umrla od te bombe, samo je bila povređena, imala je preko kilogram šarpnela u nogama, ali nije mogla da pogine. Eto, jedina stvar koju je trebalo da uradi, ona nije uradila. A on je sve tako lepo smislio. Bože me oprosti. I kako se sad to desilo i skomplikovalo, on je odlučio na kraju da okrivi svog komšiju, jer je bilo poznato da se baš i ne slažu dobro. Jer ako živite u selu, pa makar i u Americi, svi sve znaju. Ipak Graham je bio poprilično loš u prikrivanju zločina. Recimo, na mestu Colinovog ubistva bilo je mnogo dokaza da je ovo sve iscenirano, pre svega krvni tragovi i to prskanje krvi se uopšte nije poklapalo sa mestom gde je on ležao i sa pričom koju je rekao. Takođe i rane koje on imao po sebi nisu bile klasične odbrambene rane i na kraju se pretpostavlja da je on zapravo sam sebe izrezao kako bi ova priča bila uverljivija. Međutim, najveći dokaz bio je upravo taj njegov spiralni blok u kojem je on napisao kompletno sve to šta se desilo, on ga je napisao na neki način kao kostur priče, po tačkama, po bullet pointima. Sve šta treba redom da se desi. I ovo bi zapravo im zaista i mogla da bude scena iz dobrog trilera, samo da se taj, zločin na kraju nije dogodio. Da je on samo napisao tu priču i uspio da je proda negde, svi bismo bili srećeni. Također, policija je pronašla taj blok u njegovoj kancelariji i na jednom listu u njemu bio je nacrtan krug, jedan onako manično, kao da je uzeo olovku i da je sad škrabao onako po papiru. Toliko je pritiskao da je olovka probila papir i prošla na drugu stranu. Da su malo bolje pogledali, možda na nekoj drugoj strani napisao i Red Room, ne znam, sačuvaj Bože. I ta olovka koju su oni našli na njegovom stolu, koja je bila zaslušna za probijanje tog papira, je kasnije uzeta kao dokaz i potvrđeno je da je ona bila isti predmet kojim su i one preteće poruke ranije pisane. Graham Backhouse je na kraju sa svim ovim neoborivim dokazima bio proglašen krivim za ubistvo i pokušaj ubistva i na kraju je dobio čak 2 doživotne kazne zatvora. I ostaje u zatvoru do kraja svog života. On je umro od srčanog udara 1994. godine u istom tom zatvoru. Na njegovom suđenju je također govorila i svedočila njegova žena Maggie, Margaret, koja je rekla kako joj je Graham tog jutra nagovarao da uzme njegova kola jer njena navodno nisu mogla da upale. Obećao je kao da će tog dana da pogleda šta je problem i da će da joj popravi kola, ali kao uzmi moja kola, molim te nemoj da propustiš obaveze, znaš da moraš da ideš da platiš račune, uzmi moja kola, nemoj da vodiš decu, uzmi moja kola i odvezi se do grada. I rekla je da je ona nakon, čim je upalila kola i krenula u rikverc, da je to eksplodiralo, rekla je da je nakon eksplozije ona onako sva krvava ispuzala iz auta u velikim bolovima i tako je dopuzala do ograde. Graham navodno ništa nije čuo zbog toga što je bio u štali i tamo je slušao radio, nije čuo samo eksploziju. Uglavnom, to se baš nije poklapalo, no dobro, ona je rekla da je ispuzala onako sva krvava iz auta, dopuzala do glavne one kapije i počela da maše jednom školskom autobusu prepunom dece, koji mislim da to neće da zaborave do kraja života. Počela da im maše i oni su stali i oni su bili prvi koji su pozvali policiju i hitnu pomoć. I tu je kraj ove priče, mislim, Bože me oprosti,
plot twist zaista iz romana Agathe Christie. Mislim da smo sad malo počeli da razmišljamo kritički, možda bismo i mogli da dođemo do zaključka da je upravo on zaslužan za sve ovo, ali opet nekako cela priča i bukvalno iz kog god izvora da slušate, svi ga predstavljaju kao žrtvu i ja sam želeo da ga predstavim kao žrtvu iz početka. Na kraju ove plot twist priče su i najbolje. Eto, nažalost, dogodilo se ubistvo i dogodila se ta jeziva nesreća, ali da je on samo bio, da je imao muda i malo pameti da se izvuče iz tih dugova, sve ovo je bilo vrlo lako moguće izbjegnuti. Taj njegov komšija koji je samo želeo da postavi među, da dobije možda metar novi, koji je možda zaista i njemu pripadao, završi na kraju čovek optužen da je manijak i da hoće da ga ubije i završi na kraju još i mrtav. Mislim, ni kriv ni dužan, strašno. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala vam puno što ste ovde iz nedelje u nedelju. Kao što kažem, sledeće nedelje nas očekuje finalna epizoda ove sezone, posle toga mala kraća pauza. Još uvek ne znam šta ću raditi preko leta, jer ne želim ništa da snimam, želim da se odmorim jedno mesec dana potpuno od svega, ali sa druge strane takođe ne želim da propuštam termine i da ispadnem iz YouTube algoritma i iz vašeg redovnog termina slušanja i da me prosto zaboravite. Možda će izlaziti samo rituali, ne znam, još razmišljam šta ću snimati. Pišite mi u komentarima koliko imate neke predloge, šta biste želeli da slušate. Možda samo audio epizode, možda da pustim stare bonus epizode neke. Uglavnom, hvala vam puno što ste ovde i to bi bilo to. I vidimo se naredne nedelje sa, neću ništa da obećavam, ali najneverovatnijom pričom do sada. Ćao!